tie katachie Afirifa so na yenua no Afiribesi mu ne pese e ka kire ne say baba pa wo Ghana present day Ghana una uyi parliamentarians kra na V8 emu ohwerem enti katachie Afirifa if you can live in Ghana wo barbering shop now da V8 mu a masa you are a hypocrite, you are wicked, you are treacherous to tell the youth no so say or mine say or my amranimu no me come chiro say wuntimi nsori mpie nkoto aduane sam be hye dem freely abro bia enye ohwe enti Ghana emra wo Ghana. I am telling you, those of you are mudidi omo ye hey ye ne entumra ni wu ye entumra na gu no bra ye tumra gu a ha baby amra ni boni ni ho se mra ni ho aboni ni ho me ka se wo bi pe wadi boni pa na nso mra wo Ghana ti wo suro ti de bi ohwe ha na wotwam ohwe ha na wotwam na de kwata de oye ku achi ni enfa yenye na obehu say yes nipa na wotu ada bia wade ne say su na no hwe ha no wonya wo di dua bia dantiw na di kakra wo no ha wa mo ani anso a efrito emre bi na kraman ni wura kwa abeso wo makokunam ye twanam ni bia hye kraman no se kraman nwe kraman so de bekofie no akọwe kraman kita wode kofie omudu nsuo no na bridge wo so omu twa nsuo no na kraman hu ono ane image se odansuo no kita nam eni brenti ohwe ni din o ba na nim akwaje de dansuo no mu de na be kan de no se na ni anso o ba na nim so akwaje de dansuo a twon de dansuo ono ane image dansuo no de na ne sanka de ehye na no nso a afiratom ne sanka. That is what we are doing. So ya Ghana babuna misro fa destiny into your hand. Ye adwuma din ye wadwen say me hyase free zero na me ko akodu number me pese me do. So obi atimi aya me nso metimi aye. Yes, eden ye nyina ye gitum. Baby anyembre, baby eden sin baby. Nanso asem na wie ne say eden a obi aye, so you can also do it. And the Ghana mabuna mo politicians ehye mu putupa monkoye wei monko keka wei nkodi de wi atembra emfa hwe mbrɛw wa ye wadwuma ndi sekatachi Afirifa te Ghana eyusu V8 ye adwuma no ka kire say aban amie company ndi wo ye babunu keka wa adwen kire aban a wo misleadiu adani aban company no ye eba ni say no ndo wo twi V8 katachi Afirifa me say I dare you say V8 no come let us know your sources or source of money no o say ye hu wadwuma kura wa bia ka barbering shop no ho no ye hu say fata V8 ene hu petrol ni ye hwe munyina mo sori ana hey tiada oboa once o kasa ye wono no oni face the country ni hwan foi atuate do mi nyina ye one o pe kumasi akono wa se da ko gina manhie ka se na okokasa eti adom ahene oboa camouflage no onim so okwa youth no ebe ye ne hey nti okodu ye no hey enti bra ma wo bia mba mbetena baabi Captain Smart kana unim V8 ahodo a wo hu fie a wasi a country a emunye what the journalism nsantura adwuma keke kohwe na dan country emunye sika nimu no ye tenam eye nsantura adwuma enya sai sika we kototo V8 si dan we oboa pesa obebo ho so aye adwuma enti obemo atena ho ne asom ye edenti no akeka na wenye me na meye oboa a populist approach obekeka saa na adwuma ono adwuma no da bia ya fa no wa adwumam se nipa di nachi no anya sika na wo sika kakra de beto adwuma de ato data no akotena na yiso no agyew no akodi nti da bia no obekosoro na anamfom ya adwen ene odi abitu no nti bra dikodu mentality say me mfa mi sika nkoto data abra metimi de ahya iso takora aton ase na me nso makoma nim akoyeye ye wa sikafo bebira they've made it in Ghana omo hyase from zero
Kwame Despite or shall see from zero. Kennedy Japan or shall see from zero. Omo history wo ho fashion home crime says obi oton PK wo kwan ho etimi abeye millionaire in Dallas dia me ton PK. That means ye chance ya me chance ye a che no me chance ye wo pa no ton enti I can make it in life my brother. I can make it in life my sister. Who ye ba aden na so carry sika mu ani kobre iPhone abra ya wo fa nye hwe say sika de to iPhone wo betimi de bie business e wo Ghana. Start wo ya asrewa sun hunu sun ko so agyankukusun ama ato nkopai enti memmo obi mbetena se obi ti say Avram Bemoshe wo hu sa akwa wi oba no wa bedada wan mesi Bemoshe okwako bie CSF ye kan say TV no obetena so ye lala sulu lasa mo masika ne mfamie TV mo mana mo bisa ne say TV no obi no wa account to mo ana once we beat mo okwahye dem wo se me no no ma beat wo mo misa Bemoshe se sika no obegege ye be ye lala sulila no wa be count to CSF ma wo so aget on betena same place or betena gi sika no no nkire se month bia CSF ye nya sika sei ye boka sei emfaso sei no bebu ho akonta mo misa Avram Bemoshe se was oba Ghana was starting so ye adwuma ne tax ye sen obe ka kire se bibia ni wiase nyi bibia ni fa common sense nam enso frɛ Bemoshe se si obe kekere cross one hu ade na edan kom sa anka na se ayi ne edan kom no aka kire se no na born ho ban from forces owi anu aba be ka kire se bibia ni wiase now what solid we echi wo frɛ Bemoshe me se obe kekere no wa bobo no aka se o postu di abrɛw say sika no oje a wontua tax kromfo wo evade tax we mu nyina sori a o ma be kasa na bra wa hwe ya anwe ankwa akiri kakra bi pe wo se de o kan nyansa wo bra sister nyansa bia nim begin to ask him ono to bisa no questions say me sika na obegege ko bia CSF TV no wa bu hu akonta na me pese me bie fie ni fie TV no man kwaje obi asika wo enti me no obi ani nkutabuo eya me ana makoto me gadget na me sori a me de be ye me TV enti so obesresre de a mpanifo se ba bia ekekere aboa no ehwa na esanu nti Avram Bemoshe a no se wo hwe because wo bubo boye din se ebedi di watam ye nim sa wo hwe me se come an account CSF for mo money account wo TV no so se bosumi bia se ade ani nsem hunu no wa sori wo nya adwuma wa wo nkra maako nan wo sori asaban na mbehwe o mama irresponsibility of at its highest point. Na krobe so na yesi sa nsem hunu no koso. Krobe so na yesi sa nsem hunu no ekoso. Now me ba akwabi yesi afre no David na Twene Jonas. Bra sister, we obi a wokɔhwa a wo de me make a me bie me se na ye be dikodu. Ye dikodu adwen no kasa na wa but edika. Ti video no ba share na shenkura se nipa na nhwe. Share my nenko because I also could do baby edu when obia de wom a complete package and I no follow ye me da say ha fie ni fie TV adesua enko baby a de no kore etena na dwa so e bo no chowboy e ma ne hu se odi hwe ma me kan chiro let me tell you something, let me educate you later. Ebia no adwen ma so